Zdravo, dragi trećaci! Ponovo smo na času bosanskog jezika. I danas sa vama je učiteljica Azra Selimović. Za današnji sat će vam biti potrebna čitanka, sveska za bosanski jezik i pribor za pisanje. Svi ste čuli za film. Mnogi od vas su i odgledali neki film, ali sigurna sam da ne znate kako su filmovi nekada izgledali. Tu sam ja da vam ispričam priču o filmu. Prvi filmovi bili su u dvije boje, u crnoj i bijeloj. U početku filmovi su bili nijemi, bez zvuka. Glumci u filmovima su pokretima ruku i izrazom lica dočaravali gledaocima radnju filma. Animirani, odnosno crtani film, je nastao povezivanjem i oživljavanjem crteža i fotografije u jednu cjelinu. Na desnoj strani možemo vidjeti 3 vrste animiranog filma. Na prvoj slici je crtani film sa vama poznatim likovima, Disneyjevim junacima, na drugoj slici je prikazan lutkarski film, čuveni Teletabisi, i na trećoj slici je kompjuterski film, priča o igračkama. Walt Disney je bio američki filmski producent, režiser, scenarista i animator. Jedan od najpoznatijih producenata pokretnih slika. Stvorio je zabavni park Disneyland i jednog od najpoznatijih crtanih likova Mickey Mousea. Mi ćemo danas da radimo jednu priču koju je napisala Walt Disneyjeva ćerka Diane Disney i saznaćemo kako je Walt iz velike ljubavi prema jednom malom stvorenju stvorio jednog miša koji će kasnije osvojiti srca djece širom svijeta. Poslušajmo priču. Iz korpe za otpatke na platno. Kruži nekoliko priča o tome kako je moj otac imao jednog miša koji je živio na njegovom crtaćem stolu u vrijeme kada je u Kansas Cityu radio Newmanove smiješne crteže. Priča se da je taj miš učinio da otac zavoli miševe. Za razliku od većine priča koje postoje, pričao mi je otac, ova je istinita. Stvarno, neobično voli miševe. Oni su se skupljali u mojoj korpi za otpatke kada bih radio do kasno u noć. Ja bih uzimao te životinjice i držao ih u malim kavezima na svom stolu. Jedan od miševa bio je moj prisni prijatelj. Prije nego što sam napustio Kansas City, pažljivo sam ga odneo u polje i pustio na slobodu. Miševi su i ranije bili junaci u crtanim filmovima, ali nikada nisu dobili glavne uloge. Čini mi se da sam nešto smislio, rekao je otac majci. To je miš, zvaću ga Mortimer Mouse. Sviđa mi se. A tebi? Sviđa mi se zamisao sa mišem, reče, ali ne volim ime Mortimer. Zvuči suviše sladunjavo. Šta mu smeta? Pitao je otac. Mortimer Mouse, baš odlično zvuči, Lili. Ali mati nije htjela ni da čuje. Nije uspjela da objasni zašto se tako grozila imena Mortimer. Ipak nije mogla ga smisliti. Dobro, reče otac. Kako ti se čini Mickey Mouse. Bilo je to ime koje će postati slavno u cijelom svijetu, ali prije no što se proslavilo, zadalo je mom ocu mnogo glavobolje. Jedan od zastupnika, objašnjavajući zašto nerado prihvata prikazivanje novih serija, rekao je otvoreno. Ne vrijedi, Walt. Nikad niko nije čuo za Mickey Mousea. Čuće, odgovori otac. Baš kada je otac pokušao da proda svog prvog Mausa, počeo je da se prikazuje film Jazz pjevač. Bio je to prvi zvučni film, pa su preko noći svi njemi filmovi otišli u staro gvožđe. Bioskopi su tražili samo zvučne filmove, a producenti su radili dan i noć da ih što više proizvedu. Otac je vidio da nova serija njemog filma nema uspjeha, ali nije htio da se preda.
mi ćemo ozvučiti naš film, rekao je i na taj način počeo da planira svoj 4. film sa Mikijem Mouseom. Nevolja je bila u tome što nije imao opremu za snimanje zvučnog filma. Nije čak imao pojma kako ta oprema funkcioniše. Jedan mladić po imenu Jackson baš je došao da radi kod mene, ispričao mi je otac. Znao sam da svira usnu harmoniku, pa sam ga pitao da li što god razumije u muzici. Nešto malo, odgovori on. I ja sam se nešto malo razumijevao. Zatražio sam od Jacksona da odsvira jednu melodiju na harmonici, pa smo tako podesili da se potreban broj slika podudara s taktom muzike. Poslije toga posjetio sam nekoliko radnji s dječjim igračkama i kupio mnogo predmeta kojima se može proizvesti buka. Dječje trube, zvona, šerpe. Imali smo i metalne daske za pranje rublja na kojima smo također proizvodili zvuke. Kupio sam i mnogo zviždaljki, okarina, doboša i drugog. Neko vrijeme smo uvježbavali razne zvučne efekte, a zatim smo počeli da pišemo partiture za zvučnu obradu filma. Taj prvi zvučni film o Mikiju Mouseu zvao se Parobrod Willie. U njemu je otac prikazao kako Mickey Mouse izvlači muziku iz svega, uključujući brodsku sirenu. Sve čega bi se on dotakao, proizvodilo je muziku. U svojoj svesci napiši naslov teksta i ime pisca. U ovom tekstu postoje riječi za koje možda niste čuli. Poslušajte njihovo značenje. Producent. Osoba koja nadgleda proces pravljenja filmova. Funkcionisati. Raditi. Rublje. Garderoba. Okarina, doboš, muzički instrumenti. Zvučni efekti. Vještački proizvedeni zvuci koji dočaravaju prirodne pojave. Partiture, pregledno napisane note za sve glasove jednog muzičkog instrumenta. Hajde da razgovaramo o tekstu. O čemu Diane Disney govori u ovom tekstu? Diane je napisala priču na osnovu onoga što je njoj otac Walt Disney ispričao. Pričao joj je o tome kako je napravio prvi zvučni film i kako je stvorio Mickey Mousea. Ko su junaci koje stvara Walt Disney? Walt Disney stvara crtane junake. Koju je to životinju posebno voleo Dianin otac? Dianin otac je posebno voleo miševe. Kako je trebao da se zove Mickey Mouse? Mickey Mouse je u početku trebao da se zove Mortimer Mouse. Kome se to ime nije dopalo? To ime se nije dopalo njegovoj ženi. Kako je na kraju miš dobio ime? Na kraju miš je dobio ime Mickey Mouse. Zašto Disney nije mogao prodati svog novog junaka Mickey Mousea? Disney nije mogao prodati svog junaka jer mu je advokat objašnjavao da niko nikada nije čuo za Mickey Mousea i da to neće ići. Koji film se počeo prikazivati u bioskopima? U bioskopima se počeo prikazivati prvi zvučni film koji se zvao Jazz pjevač. Kako je pojava zvučnog filma utjecala na prikazivanje njemih filmova? Pojava zvučnih filmova je negativno utjecala na njeme filmove. Kako kaže u tekstu, preko noći su svi njemi filmovi otišli u staro gvožđe, to jest pali su u zaborav. Kako je Walt Disney napravio prvi zvučni film i komu je pomogao? Walt je u radnji sa dječjim igračkama kupio mnogo predmeta koji proizvode buku, dječje trube, šerpe, zvona,
zviždaljke i par instrumenata kao što su doboš i okarina, a u svemu tome mu je pomogao mladić po imenu Jackson. Za domaću zadaću ćeš imati da izabereš i pogledaš neki dječji film. Pažljivo ćeš pratiti film, vodit ćeš računa o redoslijedu događaja, pa ćeš film prepričati u svesci. Za kraj, pogledajte prvi zvučni film o Miki Mausu. Film je prikazan 18. novembra 1928. godine i vodi se kao Mikijev rođendan. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas vaša učiteljica Azra Selimović, a vi sada uživajte u filmu. Ha 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 ha!